So, nembag nga malamyumaning kakatsat kakaruba, kas makita yung mga tadda karne baka ditoy. Nakalagip kami nga gumatang. Ngam apo, nagninawat ati karne baka. Iso nga, media lang din lalamay. Pag-urayan data nagluto na poy. Tapos binaon na ni mamang ko na panggimatang Ricardo. Awan ti pag Ricardo min gawin, kundi di karne baka. So ata, laso na kun penmenta. Ikabil ko di pagit kan maligit ko man, data karne baka. Ringguran na man, taulti mumut ginanan. 400 kanot de may sa kilo. Diyos ko, ng apo. So, datan madama na galgalipong kipapang ko. Maglam si daong may pang rabi Nagiwobot ni papang ko ti Ricardon. Pagsana. Iso data, magkita yo, laya. Kada bawang lasuna. Dana, dita agpaspasarin. So, dana kakabil kanya may bilit dito balay. May nakano inikante si daan. Dito nga bilit, tinagan na mangubog. Pag ito'y tinaimas nga si daan. Exotic food. Gimas ato bilitan. Shout out sa'yo, Tita Tutang. Thank you, Tita Tutang. Tanay kanak ti si daan nga bilit. Ikanak tumanin tita Adatan madama dutan ni lolon. Adobo ka nung te pagahilutuan na daytoy. So, inkabil mi ti pariyok. Inkabil mi pa iti mantikan. Datan, igisamin. Inkabil mi di jirikado nan. Kiwar-kiwar inga naglabaga. Kasla ka labaga day tarupam. Char. So, shout out ko man gayam ni Baby Liam Jimeno nga taga Ilocosur Magsingal. Hello po sa inyo. So, inkabil nanti mayip sarap. Klakaimas mo. Oy. Sumarano inkabil na ata papaitan nan. Dita kaimasan. Pinapaitan na. Magtilmo-tilmo ka. Umapal ka manen. Ang pangputrutan mo niya. Hehe, char. So, datan in QR kon. Kita na naluton. Ay, yung mamimasan na yun. Kalpasan na ata. Datatabilitan naluton. Nagimasan tabilitan. Damat data. Jinkan samlid like itan. Agdapay data ulo karpa nga pulutan nyo. Kalpasan nata, naluto ti karne bakan. Tatan, mantayon guys. Ni papang ko ginilolo madamadag siyasap. Anyo unay, mapartik kayo dita. Mangantayo ka de, takno magsug tayo. Isyat mo lolo. Baglang pumigsap, mapantal-talon. Nagimos gayam ti karne baka yummy. So, babay na guys. I love you all.